Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dahu. Hadratul Mukarramin yang kami hormati dan kami muliakan, sekalian para orang tua, para sesepuh, para asatidz, khusus Zainuddin ya, Zainuddin, karena hambalin haji nih, hambalin, di kakaknya haji itu lagi, hambalin Zainuddin ya. Khusus yang berbahagia Muhammad Haji Mansur ya, buat di sana dulu semangat. Mana Yur ini? Iya. Mana itu Mansur? Iya. Mana Yur? Ada sumber jengkol nih. Ayo. Khusus yang berbahagia Bang Haji dan Pak Neneng, hadirin hadirat jamaah yang kami hormati, puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di malam hari ini pada maghrib berkumpul bersama-sama, Pak, insya Allah dalam rangka kita akan menyaksikan prosesi nikah antara saudara kami Bang Haji dan Bang Neneng. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini bersama-sama, membacakan dulu kita surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Terkhusus kedua mempelai diberikan oleh Allah keluarga yang sakit dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nasalluka al-ijabah wal salam fi dini wa dunya khususan ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa naqulu khususan ila arwah azwajina wa ummahatina li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila arwah ibu Isa hajat wa farallahu lahu wa ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bu Haji, ini anak abang baba ya? Neng Sulawati. Anak kandung, alhamdulillah. Mau dinikahin Bu Haji ya? Langsung Bu Haji ya? Ini ya? Antum aja ya? Iya, langsung kali. Bu Haji ya? Oh, nggak usah. Ya, Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali wajib. Astaghfirullahaladzim. 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 Ada Bapak Ustadz Ato, saya berwakil wali kepada Bapak untuk menikahkan istri saya, Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin, dengan calon suaminya M. Haji Mansur, dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya ikhlas, saya ridho Bapak Ustadz menikahkan anak kandung saya. Ya, terima baji ya. Itu udah Pak. Oke, antum kepada ya. Tabarukan. Udah. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, baru saja kita saksikan prosesi penyerahan wakil wali dari ayah kandungnya Bapak Hambali Zainuddin kepada saya, dan untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita simak pembacaan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh kami Al-Mukarram Ustaz Tifal Yasin yang kepada Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهادي والدين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه ووعد العذاب العليم عليه. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وسعال الأولياء وجنة الأزكياء. قولوا جميعا. Mari sama-sama kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap ya. Kayaknya udah berwaktu sama saya nih. Kalau saya kabur nggak jadi. Mau di tes dulu, langsung nih ya. Langsung aja. Pengalaman. Ini nggak ada pikiran. Siap ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya akhi Muhammad Hadi Mansur bin Haji Warno, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Saudara M. Hadi Mansur bin Haji Warno, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau kepada calon istrimu Neneng Susilawati bin Hambali Zainuddin yang telah berwakil wali ayah kandungnya kepada saya dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Gimana? Kasih. Hah? Biasanya kalau di Jakarta ditambahin kawinnya, nikah dan kawinnya. Nikah dua nggak kawin rugi ya. Kalau di kampus ini nikahnya sah kamu. Lagi filmnya ya, nikah dan kawinnya. Nikah dua nggak kawin rugi. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi M. Hadi Mansur bin Haji Warno, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan kekasih hatimu Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin yang telah berwakil wali ayah kandungnya kepada saya dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin. Nikah dan kawinnya. Mana air nih. Nikah dan kawinnya. Saya terima nikah dan kawinnya. Ember masih lama mandiin. Mobil itu nikah buat hari jahat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mansur bin Haji Warno, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Saudara M. Hadi Mansur bin Haji Warno, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan kekasih hatimu Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin yang telah berwakil wali ayah kandungnya kepada saya dengan mas kawin cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Neneng Susilawati binti Hambali Zainuddin dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Gimana? Saksi? Amin.
آمين. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وكتابها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الذي لبس العزة وقال سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به. سبحان ذي العز والكرم. سبحان الذي نسألك بمعاني العز من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى بكلماتك التامة العامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويسر ولا تعسر فإن تيسير العسر عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج الآن تبصر حاجتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وباسر. اللهم اجعل وألف بين العرجين كما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقهم عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.